ciri-ciri lalaki anu rumasa kadon nyatu hungkul di nu kolot hari HS di nu ngora tah nu kieu nu rumasa nepikeun ka nyebut paham rumasanya. Tino tino riko sugui warang tino tino sing riko sayang rasa ngersulo ngemuli jero ati rasa cerulang cemong podo iki kahanan jero ati engko gawe sopi sampai sing bisa meremaken moto iki. tino tino Yang lagi? Hah? Ijam lagi ke dah tadi. Ijam lagi duk. Udah serok. Di bak. Kamu lagi dak. Saling kiri. Rampas, saling kiri. nampas Lawan gitu Ande apni ka dicet-ciri. Mawar cie. terang